Snimamo sad napred i nazad. Samo stavi ovo tam iza. Pazi je ploča unutra i sam uzeli i ovo, ploča je isto unutra. To mi je, Bog te mazo, imam jedan, dva primjera, kužiš, meni dođe, onda mi uzmu, mislim dođe mi frenda, daj mi ovaj, Bog te mazo, rekao, ovdje nađi u ove, kak se zove, imaš u second handovima, pa si naruči, pa budi frajer. Ali nema ih više, nema to više naći. Čuj, kaj smo mi danas, prijatelj moj? Danas imamo nekakve godišnjice. Danas, evo malo kišnog Zagreba. Danas smo se opet dva fakina našla da malo fakinažu urađiramo po Zagrebu. Zagrebanci, Onu fakinažu kakva je bila nekad. Znači, danas imamo neku godišnjicu. Danas bomo pričali malo o klubovima, ali idemo u jedan specifičan klub. Sad vozimo se prema tam. Ti si rockerski uvijek bio orijentiran, ali taj klub je imao svoje rockerske večeri. Da. Evo, dogovorili smo jedan kratak tamo, jednu kratku pričicu, ali prije... Prije nego kaj uopće kažemo gdje idemo danas, a danas je ovaj lijepi kišni dan u Zagrebu, malo ćemo i sa kišom se družiti, jer kiša je dio zagrebačkog podneblja, barem nekad bila čak i onako izrazitija. Zadnje vrijeme smo navikli na te tople zime, makar je sad i drugi mjesec, pa je ovo nije uopće zimsko vrijeme, ovo je jesen. Danas idemo u jedan klub gdje si i ti, moj prijatelju, svirao davnih dana, ali još ćemo to malo sad preskočiti, nek bude to malo iznenađenje. Mene zanima, danas je jedna velika obljetnica priče koju si ti imao sa svojim bendom Zvijezda, i danas je neka godišnjica, pa nešto si nam i donio za pokazat, pa da vide to malo škvadra. Kaj si donio i o kakvoj obljetnici pričamo? Pa evo, na današnji dan u stvari je izašao album Zvijezda pravovjerni plesači. Evo, možemo pogledati, znači ovo je naslovna omotnica koju je inače dizajnirao i fotografirao poznati naš dizajner tada u to vrijeme Dražen Kalinić. Inače, ova slova gore, to sam ja, čini mi se, napisao ovoga Zvijezde, to je moj rukopis. Evo, to je bek, zadnja strana, ovo je naš poznati Pesek u to vrijeme, koji se družio sa nama, odnosno mi sa njim, jer uvijek volimo životinje da su sa nama. I taj album je, između ostalog, predstavit ću prvo koje je na albumu snimanje u studiju Smole Cinder Millera na Zelengaju, za razliku od prethodnog mjesta pod suncem kod Truloga. Producirao ga je, to je recimo jedan specifikum, Drago Mlinarec, Dragec. I svirali su, znači, sa mnom u toj postavi 86. godine. Na ovaj dan je izašao za PGP Suzi. Svirali su, Igor Milojković je bio na gitari, Turčinović Željko Tuki na bubnjevima, koji je kasnije prešao u grupu Film i svirao sa Jurom u Zemlja sreće i sunce sja. Ovdje sam ja u sredini. Imamo Miroslava Abramovića, Dikija, moga kuma, na bas gitari
još iz gimnazijskih dana koji nam se priključio ovdje. I ovaj dečko ovdje sa strane, ovaj mladić je Željko Banić Bane, koji je kasnije osnovao i prvo je svirao u Tabasco Blues Bandu, a kasnije je prešao kod Dine Dvornika, sa Dinom je dosta radio i svirao, pratio band Dine Dvornika, a kasnije je i osnovao svoj vlastiti band poznate Song Killerse i dalje nastavio svoju karijeru kao... Te da vidim Baneta, nisam ga ni skužil tu. Evo ga, to je on. Je bil, on je znači u Zvijezdama bila? On je bio još onda klinac i ja sam ga otkrio u stvari na jednoj probi jednog rockabilly benda tu na Rudešu su probavali i skužio sam da frajer svira tu gitaru, da uopće nije loš. On se fural u to vrijeme malo više Clapton, Ray Cooder, jedan taj slow hand malo stil. Aha. I nama je trebao gitarista jer se praktički band sisačka ekipa se na neki način razišla, što iz osobnih privatnih razloga, znači žena, djeca, posao i tak dalje. I tako da sam ja bio primoran sakupiti novu ekipu, ali tada sam ja već 86. imao jednu reputaciju, pa mi to nije bilo teško i izabrati jednu vrlo solidnu postavu. Svi smo mi mijenjali postave, to nije nikakva specifikum. Zvijezda i Parni valjak i kazalište i film, svi manje više su se mijenjali iz mnogo razloga, što privatnih, što vojska i tak, pa se onda to izmjenjivalo. Međutim, u svim tim bendovima Novog vala su uvijek bili te glave, kako bi se reklo, dalje bio to Jura Sublik ili Johnny ili, pa na kraju i Azra se mijenjala, zadržala ime, mada taj najplodonosniji period je, znamo, trojke Miše, Johnnya i Borisa. Uglavnom, to je danas je dan kada je ovaj album vidio svjetlo dane, kada se pojavio. Ima još par interesantnih stvari vezanih uz to. Da se na njemu sam napravio obradu Arsenove pjesme Takvim sjajem može sjati, što je za to vrijeme bio pravi totalno iznenađenje, jer Arsena 86. godine, vjeruj mi, malo ko da je uopće uzimao u nekakve, da bi se mogao staviti u nekakvu takav rock and roll kontekst. Međutim, ja sam ga otkrio na porodičnom stablu i vidio sam da on odlično funkcionira. I slušajući ga unazad, taj njegov opće pjesničko i glazbeni cijeli atmosfera mi je jako odgovarala i postao sam još sa Dragom malo razgovarajući veliki njegov poklonik do dana današnjeg i prijateljevali smo i dosta sam naučio od njega. Znači, obrada je Takvim sjajem, a Pravovjerni plesači, naslovna pjesma koja je onako malo... bilo veliki hit, je. Malo duža, jeli, oko 5 minuta tu negdje sa jednim dosta ovakvim epskim uvodom, je se pokazala apsolutnom uspješnicom i postala veliki hit. Preuzeli su je, vrlo brzo su je preuzeli, recimo povezali se sa zapadnim tribinama na zapadnoj strani sa nogometom, kasnije postala i jedna vrsta himne Bad Blue Boysa i jednostavno je svoj put, kak se veli, kao ptica odletjela i postala sveopće prihvaćena. Znači, danas bi bilo nego 36 godina od kako je ovaj album izašao van i to bi bio rođendan Pravovjernih plesača, kojima je mnogim rockerima koji prate Zvijezde, a i Novi val, jedna od favorit ploča uopće, ja mislim, Novovalnih. Je.
baš je prava novovalna ploča. Autor svih pjesama si pretpostavljam ti ili je još neko bio u sudioniku? Bane je dijelio na jednoj ili dvije pjesme, evo ne znam sad da na dvije pjesme je bio supotpisnik glazbe. Znači Bani Željko, već je tada on pokazivao sklonosti prema komponiranju, što sam ja u stvari brzo i uočio i odlično smo se slagali, a ostatak znači skladbi sam iskomponirao ja i kao i sve tekstove. Bravo. To je jedna krasna ploča, ja sam je, pošto je bila negdje sredine 80-ih izašla, pa ja sam bil premali kikić kad ste prve ploče, pogotovo s Patrolom, i ipak je bila to velika razlika. Recimo, ali ova mi je ostala strašno. Recimo u to vrijeme ima jedna stvar, to ćemo poslije vjerojatno nekom drugom prilikom, 86. kad je ta ploča aktualna, dolaze i Dire Straitsi po drugi put u Zagreb. Drugi put, a gdje su bili prvi put? U Kranjčevićevoj na stadionu. Aha, to je bil prvi put? Tako, to je bio prvi put, a mi baš imamo probu sa pravljenim plesačima i odlazimo na picu i tamo počinje jedna sasvim druga priča koju sad nemamo vremena ispričati, ali ću ispričati jednom drugom prilikom. Iz prvog lica. Iz prvog lica, ali velim, to je to vrijeme. Čuo, kako se ti tog sveg sjećaš? Jel ti to se podsjećaš ili imaš stvarno takvu memoriju kad ti je ostalo toliko detalja? Pričam s tobom i stvarno imaš detaljne prikaze neke. Pa dobro, ja pričam iz prve ruke recimo, Vinko, to je moja specifičnost, znači ne pripremam se jer sam skužil nekak da mi je najbolje se ufuram, kak se veli unutra sam nepripremljen, znaš. Jer ja jednostavno, o čemu se radi, ja živim taj život i onda je to meni sve tu pred očima. Evo, prolazimo kraj Husove, Gundulićeva 25 gdje smo dočekali Akija, tu preko puta je crkva. Sad sam tu negdje smo u Gundulićevoj baš, a ovdje smo na Masarikovoj, izlazimo na Masarikovu, znači prolazimo kultnim mjestima, evo ovdje je Blato recimo, ne? Prolazimo Raskršće, Masarikove, Blato, dole je Zvečka, Tabako Road ovdje, eto. Jesam, evo tu smo gondoli, za 5 minuta smo kod tebe. A evo, baš imamo odmah intervju, pričamo u autu, pa evo, bit će iznenađenje tko si i gdje idemo, ali vidim da već gledaoci pretpostavljaju našu putanju. Da. Super. Čekamo te tam. Može. Šta je još važno, šta sam ti htio reći, velim ja to iz prve ruke, znači bacam zato jer živim to, kad neko živi nešto onda mu je to jednostavno unutra u njemu, ja drugčije ne znam, mislim, to je priča koja izlazi iz mene. Šta je važno za ovaj album, za izlazak ovog albuma 86. Zvijezde, kao i svi drugi novovalni bendovi tog razdoblja i perioda su u principu bili klubske atrakcije i mi smo u stvari svi manje više punili klubove, od Jabuke, Lapidarija, Skuca, Studentskog centra do Kulušića koji je bio jedno onako malo kao viši jedan nivo. Kulušić nije mogao svaki bend, u Kulušiću nije mogao svaki bend nastupati, to je bila ipak privilegija prve lige, kak se veli, novovalnih bendova. Mi iz klubskog prostora, ne računam sad one grupne nastupe gdje smo nastupali po 5-6 nas u Domu sportova, mi Zvijezde po prvi puta u karijeri kao novovalni bend punimo Dom sportova i odlazimo sa pravljenim plesačima u Dom sportova. Godina? 1986. Znači, te iste godine kad ste izdali, kad je bil koncert? Nešto kasnije, jel? Nešto kasnije, da, priprema je bila možda par mjeseci sad. Ja ne baratam nikad točnim podacima zato jer se mislim, to je Wikipedia, možeš pronaći bilo gdje u Wikipediji. Mislim, to su
formalističke neke stvari. Uglavnom sa ovim albumom mi dolazimo u dom sportova i prelazimo praktički u prvu ligu rock bendova. Znači, postajemo konkurentni svim jugoslavenskim bendovima tada u to vrijeme. Na taj koncert u Dom sportova iz Beograda dolazi Električni orgazam vidjeti atrakciju koja se zove Zvijezde i kako mi punimo Dom sportova. Znači, to je bila velika stvar u to vrijeme za bend, za nas i trenutak koji je odlučio sudbinu benda, da smo mi tada od 86. jako puno koncerata održali, kak se veli, ono, od Skoplja pa do Ljubljane, Maribora. Recimo, baš ovoga Sloveniju nam je radio naš kolega iz Lačnog Franca, Predin. Je radil to? Da, jer smo mi jedni drugima dosta pomagali. Da. To je tak bilo. Tako da je Zoran Predin nama organizirao, recimo, Maribor i još neke koncerte. To je bilo normalno. Evo sad vidite gdje smo došli, ispred saluna smo i sad čekamo našeg dragog domaćina da nam dođe. Bok Maro, jesi blizu? Ili si tu? Evo, dolazi nam tu Maro i idemo malo u legendu gdje su i pravovjerni plesači plesali svoje ove, jel tako? Sve albume, to je sada recimo jedan drugi ekskluzivitet koji vjerojatno malo ljudi zna, da smo sve albume mi promovirali osim u klubovima koje sam ja napomenuo sada i u salunu. Jer je salun kojem je tada recimo kao glazbeni jedan urednik bio Vladimir Mihaljek Miha, a Miha je bio direktno involviran u novovalnu kompletnu scenu. I salun kao jedan prestižni do tada, nazovimo klub disko, više po uzoru na neki Studio 54 i tak dalje, je razbio tu jednu stereotip i uveo unutra najlogičnije i novi val koji je ta publika pod ovim navodnicima šminkerska u stvari prihvatila kao najnormalniju gradsku urbanu kulturu. Bravo. Ajde, idemo se sad preseliti u salon pa ćemo čuti iz prve ruke ovu tvoju priču sa, naravno, s Marom i sa domaćinom. Ovdje su bili redovi. Sad ću ja ovo ću samo... Nema povlačenja, nema
veliki interes za disko klubovima u posljednje vrijeme? Pa takav vid zabave se kod nas javlja malo sa zakašnjenjem s obzirom na našu zakašnjenu produkciju ploča, širu. Takav vid zabave danas je sve popularniji kod nas zbog toga što se publika mnogo lakše može animirati u ovakvim mjestima intimnijim nego što je to dosad mogla na širokim terasama, preglomaznim ili nekim dvoranama plesnim sa orkestrima, uglavnom, nažalost, relativno loše kvalitete, ili u noćnim klubovima sa stereotipnim programima jednoličnim i sl.